Radio Ijwi ry'Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mbere zacu kimwese dutamanye muri kumwe na Frederic Nkundikije mu Burundi mu 2020 migufi ya shatuweva ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda turi ku FM jana kane n'ibice bitatu y'Ijwi ry'Amerika ikaze makuru yacu yo kurisa. Abahanzi n'abacuranzi mu Rwanda bari mu gahinda ko kubura umwe muri bo Jay Polly yapfuye yaramaze hafi amezi ane afunzwe. Ibintu bibabaje cyane, yaraciye umujene n'umuntu wakoze amateka arenze ko nabivuga. Ni igihombo rero ku ruganda rw'imyidagaduro no ku gihugu muri rusange, kuko hari abantu benshi yajyaye ibyishimo nubwo iminsi yanyu bitamugendekeye neza, ariko twizeye ko Imana iri bumwakire. Abo n'abahanzi Bruce Melody na Butera Knowless ku rupfu rw'umuririmbyi wo mu rwego rwa hip hop Jay Polly. Umukuru w'igihugu cy'Uburundi yadumye ku rutoki abamenyesha amakuru babiri ubiradiyo y'Abafaransa RFI n'ikinyamakuru Iwacu avuga ko bakora inkuru zicafuza igihugu. Ayo makuru yose hamwe n'ayandi twateguriye ni mu kanya yagire aho muja. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imyuzure idasanzwe yahitanye abantu 9 mu gisagara ca New York City no mu micungararo yaco. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirini. Imvura yaguye guhera ejo ku mugoroba ari nyinshi cyane. Urwego rushinzwe iteganyagihe rwatangaje ko amazi yuzuye hose ku rugero rwa santimetero hafi 9. Imihanda yahindutse nk'inzuzi zitemba, imodoka zarengewe, ibibuga by'indege n'imihanda ya gari ya moshi zigendera ku butaka no munsi yabwo byose byaraye bifunze kugera uyu munsi ku manywa. Bill de Blasio, meya wa New York, umujyi munini wa mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze ko ari imyuzure itarabaho mu mateka ya New York. Yashyizeho amategeko yo mu bihe bidasanzwe, abwira abaturage be kuguma mu mazu. Imyuzure yahitanye abantu babiri muri New Jersey, 7 muri New York, n'undi muntu umwe muri leta ya Maryland. Undi muntu umwe yaburiwe irengero aha muri Maryland. Iyi mvura kandi idasanzwe muri aka karere yasize abantu barenga 230 badafite amashanyarazi. Urakoze Thomas. Igipolisi ca Tanzania catangaje ko umugabo yarashe akica abantu 4 mu kwezi guheze yabikoze mu rwego rw'iterabwoba. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Mu gitero cyo ku itariki 25 y'uku kwezi gushize kwa munani, Hamza Mohamed yarashe abofisiye mu gipolisi mu ihuriro ry'imihanda mbere yo kubambura imbunda zabo akerekeza kuri ambasade y'Abafaransa yari hafi aho. Uwo Hamza yarashe umuzamu aramwica, ariko nawe yaje kwicwa arashwe. Umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe iperereza DCI Camillus Wambura yavuze ko amaperereza yabo yasanze Hamza yarakoreshaga iterabwoba. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu mujyi wa Mwanza, Wambura yavuze ko uwo mugabo yashyiraga ku nkuta ze ku mbuga nkoranyambaga amagambo y'ubuhezanguni arimo ibikorwa by'iterabwoba by'imitwe ya Kisilamu Al-Shabaab n'umutwe wa leta ya Kisilamu ISIS. Wambura yanavuze ko uwo mugabo Hamza yavuganaga n'abandi bantu baba mu bindi bihugu ibijyanye n'ibikorwa by'iterabwoba, ariko hanini ko yarimo kwigira ku mbuga nkoranyambaga z'abahezanguni. Uyu muvugizi wa polisi yongeyeho ko Hamza Mohamed yari umwe mu biteguye gupfira idini ryabo nubwo nta dini yavuze mu izina. Venance Karunga, umuturanyi we, mu cyumweru gishize yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko Mohamed yabayeho mu mutuzo mu karere yaratuyemo ku burasirazuba bw'umujyi, ariko yamushushanyije nk'umuntu witangiye ukwemera kwe kw'idini rya Islam. Muri kumwe bandanya kumviza iradiyo Ijwi ry'Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mu kanya amakuru yo mu karere ka Afurika ibiyaga binini. Igihano cyo guhagarikwa mu kazi mu kiringo cy'iminsi 15 cyari cyafatiwe abahanuzi 8 b'umukuru w'igihugu cy'u Burundi carangiye. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Pierre Claver. Niyo nkuru ari i Kigali mu Rwanda. Abakozi bakuru 8 bo mu biro vy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bari bamaze iminsi 15 mu bihano byo guhagarikwa mu kazi. Umukuru w'igihugu abagiriza amakosa arimwo kudatonda ku kazi ku masaha n'ubunebwe. Abo nabo n'umuhanuzi mukuru mu byo kumenyesha amakuru w'inyamitwe, umuhanuzi mukuru Charles Nkusi, ujejwe ivy'ingendo Godefroid Bizimana, wahoze haramuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa Ndenzako, Albert Nasasagare yahora ari umukuru w'abajejwe kugendanira umukuru w'igihugu
w'igihugu Jean-Marie Rurimirije, Colonel Firme Mukwaya na Pascal Barandagiye yahoze ari umushikiranganji w'ubutungane. Perezida Evariste Ndayishimiye yemeje ko yari yabahagaritse mu kazi kuva itariki 16 z'ukwezi k'umunani guheze mu kiringo c'iminsi 15. Yabivuze kuri uyu wa kabiri aho yahura n'ugwaruka rwo mu gisagara ca Bujumbura. Ibiro munani nugaye imvugo zose dufise akibazana no gusina ndavuga ubwa mbere ndavuga ubwa kabiri aho ngiye ndiko ndahanura aho gabahora basaba makonje bakamara igihe bari makonje ntabwo ndabaha ikonje ry'inguvu gendo ryame uzogaruka ukora none akazi k'umukuru w'igihugu kari gahagarara byerekana ko arize n'ubundi ndavyikorera bahembwa badakoze aha bamaze iminsi 15 mu kiruhuko c'inguvu kuko naho nova ngo ndakwirukanye nkaza n'ubundi nawe azoza ameze uko reka maze mvure wewe gushikaho ntana nakagazuza. Kubera Perezida Ndayishimiye ashimangira ko atakinini bamuhanuye muri iki kiringo bari mu bihano, yatangaje ko azobakata umushahara. Kana gacahembwa ko yampanuye neza none uhembwe kandi ariko nagukore kandi wewe nibagaruka umushahara nzokata wa kabiri cenera ngeje amahera yose ngenda kuraba abene gihugu ndayafashisha ko yari iwabo ndayabakata umwe wese azohembwa inusu incenda yajana ntabuze n'umwene gihugu nk'ubu yugaraniwe mu bitaro yabuze amahera yo kuriha ntayane y'amahera nakibinebwe. Umwe mu bari kuri urwo rutonde yabwiye Ijwi ry'Amerika ko intandaro y'ibihano bahawe ari ugusiba cyangwa kudatonda ku kazi ku masaha. Ico gihe umukuru w'igihugu yari mu rugendo rw'akazi mu ntara za Gitega, Mwaro, Bururi n'ahandi. Umwe mu bahawe ivyo bihano yikeka ko umukuru w'igihugu yashaka kumenya ingene abakozi batandukanye bakora akazi iyo umukuru w'igihugu atari hari. Ico gihe nyene yari kumwe n'ugwaruka mu gisagara ca Bujumbura. Perezida Evariste Ndayishimiye yumvikanye afitiye agashavu bamwe mu bamenyesha makuru yita ko bacafuza igihugu arongoye. Aha azo mu rutoki kuri Ezra Ndikumana akorera radio y'abafaransa RFI na Antoine Kaburahe atwara ikinyamakuru cigenga Iwacu. Aba bose barahunze igihugu. None nyine baravuga ngo bitaro by'ubundi byose byezeyemo corona abantu bahonye none mu Burundi corona iruzuye ujyanye mu kwita ukenega ntese mugaye umumenyesha makuru mpuzamakungu kandi n'umurundi kwa igihugu cyawe cyakuretse kigabe kuja ukarya ivyatsi kubera amazi ugasa neza hanyuma mu nyuma ngo nuko wamaze kuvyimba ngo bice gihugu n'igishake gipfe abesha makuru namwe ndabatumye nibwo agatuma abarundi bose baba bazi bisigaranye amesha makuru babiri bonyene basambura igihugu mugabo rero numvise ngo yikosoye yababwira ati genda biheze ubutumwa bwaramushyikirije muramubwira ati nisawa ati ko yikosoye barambwiye ko Kaburahe yavuze ngo yasigisubira ndabihetse muramubwira muti yavuze ngo wakoze utusubwira n'ujya mugenzi wawe nababihiye. Tumurondeye Ezra Ndikumana yatwishuye ko ataco yo bivuga ko kuko kuri we bitabereye kwaja mu mpari n'umukuru w'igihugu ciwe. Iradiyo y'abafaransa RFI Ezra Ndikumana akorera yashize habona itangazo yiyamiriza iyo mvugo y'umukuru w'igihugu. Ku ruhande rwa Antoine Kaburahe arongoye ikinyamakuru Iwacu, wewe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko atana kimwe akora co gucafuza igihugu camwibarutse, naho we na mugenzi we banse kuvugira ku vyuma byacu bifata amajwi. Kaburahe yongeye ko ati nimba noba narigeze n'umunsi n'umwe kuvuga ibintu bidakwiriye babivuge babinyagirize, ariko ndazi ko atavyo bazokwigera baronka nkuko namye sinzo kwigera mba mu mugwi w'abasambura. N'amashirahamwe atandukanye y'abamenyesha makuru yateye ivyatsi yo mvugo ya Perezida Ndayishimiye. RSF Reporters Sans Frontières y'abamenyesha makuru batagira imbibe ku isi iribona ko Antoine Kaburahe na Ezra Ndikumana bazira umwuga wabo wo kuvuga ukuri. Nayo IBG urunani rw'abamenyesha makuru mu Burundi bavuga ko imvugo y'umukuru w'igihugu igamije gutera ubwoba abandi bamenyesha makuru bakiri mu gihugu cyane cyane ku nkuru zijanye n'ikiza ca COVID-19. Umuhinga yigenga mu byo kumenyesha makuru yabwiye Ijwi ry'Amerika ko imvugo n'ingingo umukuru w'igihugu amaze iminsi akoresha vyerekana agashavu ariko kagamije guhindura ibintu mu ntumbero nziza. Nayo kuvyerekeye abamenyesha makuru uwo muhinga ari Bujumbura atashimye ko amazina yiwe amenyekana, yibaza ko umukuru w'igihugu ashaka guha gasopo abandi bamenyesha makuru ariko atarinze kuvyerekana. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
dukurikire mu Rwanda abaririmbyi batandukanye baguye mu gahundwe aho bumviye urupfu rwa mugenzi wabo yarazwi cyane mu muziki wa hip hop nka Jay Polly yitavye umuremyi kuri uyu wa kane. Inkuru ya mugenzi wacu ari Kigali mu Rwanda Asumta Kaboyi. Urupfu rw'umuhanzi Joshua Tuyishime uzwi ku izina ry'ubuhanzi nka Jay Polly rwamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda rukaba rwasohoye itangazo rivuga ko mu rukerera rwo kuri uyu wa kane aribwo Jay Polly yitabye Imana. Itangazo ry'uru rwego rivuga ko uyu muhanzi wari ufungiye muri gereza ya Mageragere yari ajyanywe mu ivuriro ry'iyo gereza hagana saa 12 z'umugoroba yitabwaho n'abaganga. Iri tangazo rikomeza rigira riti bimaze kugaragara ko akomeje kuremba yaje kujyanwa mu bitaro bya Muhima aho yakomeje kwitabwaho ariko birangira aje kwitaba Imana. Uru rwego rwavuze ko amakuru y'ibanze rumaze kubona ari uko uyu muhanzi wari ufite imyaka 33 y'amavuko we na bagenzi be babiri basangiye uruvange rwa rukoro yifashishwa n'imfungwa biyogoshesha amazi n'isukari byavanzwe nabo ubwabo. Muganga Nkubito Pascal uyobora ibitaro bya Muhima aribyo byakiriye Jay Polly yabwira Ijwi rya Amerika ko uyu muhanzi yagejejwe kuri ibi bitaro mu rukerera rwo kuri uyu wa kane ariko akaba yarahageze arembye cyane nk'uko abisobanura. Mu magambo ye uyu muganga yagize ati twakiriye Jay Polly ariko yahise apfa akigera ku bitaro kuko imbangukiragutabara yahamugejeje asa nk'urimo gusamba. Uyu muganga yumvikanishije ko batabashije kumenya icyahitanye uyu muhanzi. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB na laboratoire y'ibimenyetso bya Gihanga batangiye iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane icyateye uru rupfu. Abahanzi batandukanye bavuganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaje ko bababajwe cyane n'urupfu rwa Jay Polly. Umuhanzikazi Butera Knowless yabwiye Ijwi rya Amerika ko bababajwe cyane n'urupfu rwa mugenzi wabo, asaba abahanzi bagenzi be gushyigikira abana asize. Ntabwo nibaza yuko wenda ku Mana nicyo gihe ariko ntabwo nibaza ko cyari igihe cya Jay Polly cyo gupfa. Ibintu bibabaje cyane, yaraciye umujene, umuntu wakoze amateka arenze ko nabivuga, nta munabi yagiraga, yari umunyamahoro, ikindi yari n'umuhanga. Jay Polly yagiraga umutima mwiza, yamwibukira kuri byinshi, yamwibukira ku rukundo abanyarwanda bamweretse. Ari mu bantu batangiye guterura stade irimo abantu hafi ibihumbi n'ibihumbi yuzuye bagahaguruka baririmba izina rye. Yari umuntu udasanzwe. Nibaza ko na mbere yo gupfa situwasiyo yari arimo itoroshye, byaba byiza dufatanyije tukaremera umuryango wa Jay Polly. Si Butera wenyine wababajwe n'urupfu rwa Jay Polly na mugenzi we Bruce Melody nawe yatangaje ko ari mu gahinda ka Jay Polly. Umuntu twabanye mu bihe bigiye bitandukanye kandi ari n'umuhanzi mwiza. Ni igihombo rero ku ruganda rw'imyidagaduro no ku gihugu muri rusange kuko hari abantu benshi yajyaho ibyishimo nubwo iminsi yanyu itamugendekeye neza ariko twizeye ko Imana iri bumwakire. Wowe ku giti cyawe hari umwihariko wari ufitanye nawe? Umwihariko nuko hari amabanga abantu bagirana wenda bitaba byoroshye ko yajya hanze cyane mu gihe nk'iki umuntu ari nawe kigenda, ariko twakoranye indirimbo 3 ahari tuzikora mu bihe bigiye bitandukanye. Yari umuntu w'umuhanga, ikindi wumva neza icyo muzika ari cyo. Wari umuherutse kumubona amaso ku maso wowe? Twerukanaga amaso ku maso ataramufunga, aho amariye gufungwa ye ntabwo twongeye kubonana kubera ko gusurana bitari byoroshye. Uyu muhanzi wari umenyerewe cyane mu njyana hip hop ikundwa cyane n'abakiri bato nabo berekanye intimba batewe n'urupfu rwe. Jay Polly yari umuntu ukunzwe n'urubyiruko ndetse n'abantu bakuru. Mu urupfu rwe rwatunguranye ariko nta kundi twabyakiriye, byatubabaje. Imana imwakire mu ijuru, nta kindi narenzaho. Biragoye kuko ni umuntu twafataga nk'umwami wa hip hop mu Rwanda cyangwa se umwami w'injyana ya hip hop. Sinzi ko rero hari umuntu wazageza ku rwego nk'ibyo yakoze, ariko twamukundaga kandi akomeza agira uruko ridashira. Jay Polly yari amaze amezi 4 afungiye muri gereza ya Mageragere aho yari akurikiranyweho ibyaha birimo ibyo gukoresha ibiyobyabwenge. Yari ataraburana mu mizi urubanza rwe ko kugeza ubu yaragifunzwe by'agateganyo. Si ubwa mbere mu Rwanda humvikanye umuhanzi uguye muri gereza kuko n'umwaka ushize mu kwezi kwa kabiri umuhanzi Kizito Mihigo yaguye kuri sitasiyo ya polisi iri Remera mu mujyi wa Kigali, aho inzego zibishinzwe zagaragaje ko ibyavuye mu iperereza byagaragaje ko urupfu rwa Kizito Mihigo rwatewe n'uko yiyahuye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Cyo yuseje tumwe ko muri ko murabandanya kubiza iradiyo y'Ijwi rya Amerika.
ikipe ya Tunisia ibaye ya gatatu ibonye itike yo kwinjira muri kimwe ca kabiri mu irushanwa rya Afro Basket riko ribera mu Rwanda. Umugezi wa Etienne Karekezi yavuganye na Jean Claude Munyandinda yakurikiranye urwo rukino. Urakoze Frederic Nkundikije. Jean Claude, umaze gukurikirana uwo mukino. Tunisia ibonye tike yayo imaze gutsinda Sudani y'Epfo, byari byifashe bite? Ariko koko umukino utari woroshye kandi cyane ko mu bice tubiri twa mbere tw'umukino, kata ya mbere na kata ya kabiri, amakipe yari mbiri ni kwa kundi amakipe abatsiritana anganya amanota agenda asimburana ku manota. Ariko nakubwira ko hagati ya Tunisia na Sudani y'Epfo akagozi kaje gucika muri karita ya gatatu cyangwa se mu gace ka gatatu, aho ikipe ya Tunisia yaje kuzamuka ikagira amanota 63 kuri 51 ya Sudani y'Epfo. Hanyuma rero iza guhumira ku mirari, ubwo umutoza Luol Deng w'ikipe ya Sudani y'Epfo yageragezaga kubwira abakinnyi be ko bagomba gushyiramo imbaraga nyinshi cyane bagakuramo kiriya kinyuranyo, ariko birinda birangira. Umukino urangira Tunisia nyine yerekanye imbaraga, yerekanye superiority, yerekanye ko ari nayo ifite igikombe cya Afrobasket giheruka cyo muri 2017, aho rero umukinnyi Saleh Mech na bagenzi be barangije batsinze Sudani y'Epfo amanota 80 kuri 65. Ku batakurikiye neza uwo mukino Jean Claude, intsinzi ya Tunisia urebye ko umukino wagenze wose ukurikije ubuhanga